Ljeto kao da je već stiglo. Sjedanje u prevrućem tramvaju mrsko je svakome, no svakodnevne obaveze se moraju obavljati, a pronalazak parkirnog mjesta nećemo ni spominjati. Dakle, ne preostaje mnogo alternativa. Jedna od njih je i bicikl. No, za neke možda ne i najbolja. Kao i uvijek kad je u pitanju udobnost, lijeni su se Amerikanci dosjetili rješenja. Zove se Segway. Pomoću nekoliko softverski upravljanih žiroskopa, Segway održava ravnotežu, a vozač ima potpunu kontrolu u svim situacijama. Pokreće ga akumulator koji Segwayu omogućava domet od 40 km uz maksimalnu brzinu od 20 km/h. Iako se čini komplicirano, upravljanje Segwayem lakše je nego voziti bicikl. To će pokazati ovaj turist iz Jeruzalema kojem je Segway osobito zapeo za oko. Postoje li Segway u Izraelu? Ne, prvi put ga vidim. Vidio sam ga na televiziji i pročitao članak prije nekih godinu dana kad je izašao na tržište. Ali mi ih nemamo. Odličan je. Mogu li isprobati? Nakon kratke upute, Izraelac je upravljao Segwayem bez problema. Jednostavno je držati ravnotežu, čak i za prvi put. Odlično, oduševljen sam. Dakle, Segwayem je jednostavno upravljati, no koliko je uistinu praktičan u gradskom prometu. Podvrgnuli smo ga ultimativnom testu. Prvi test, prolaz kroz gužvu u pješačkoj zoni. U ovoj situaciji Segway u prednosti zbog okretnosti. Drugi test, svladavanje prepreke. Vozač bicikla sa stubama nema problema, jednostavno nosi svoje prijevozno sredstvo. No Segway je sa svojih 40 kg ipak pretežak. Vozaču preostaje samo da ga vuče za sobom, doduše potpomognut elektromotorom. Ovaj put bod ide biciklu. Treći test je vožnja uzbrdicom. Dok se biciklist preznojava, vozač Segwaya s osmijehom osvaja i najstrmije nagibe. Iako je uzbrdice moguće svladavati i biciklom, sa Segwayem to izgleda mnogo elegantnije. No zbog utrošenih kalorija, pola boda ide u korist bicikla. Što se tiče nosivosti, Segway je opet u prednosti. Maksimalno opterećenje je 118 kg, što znači da uz vozača može nositi gotovo 40 kg dodatnog tereta. Veliki nedostatak Segwaya je cijena, između 42 i 48 tisuća kuna. Iako cijene najskupljih bicikala dosežu i više od 60 tisuća kuna, većina je ipak dostupnija prosječnom džepu. No, kako Segway uopće funkcionira? Sistem funkcionira na principu 5 žiroskopa koji 100 puta u sekundi kontroliraju nagib vašeg tijela. Znači, uređaj nema gaza, nema kočnice, sve je u principu nagibom tijela. Ako se nagnete naprijed, on ide naprijed, kad hoćete stati, uspravite se i on staje. Isto tako, lagano je moguće vožnje u rikverc. Pobjednik našeg testa je Segway, s pola boda ispred bicikla. Moramo naglasiti da je bicikl možda zdraviji, a i praktični izbor na duže relacije. No Segway je idealno gradsko prijevozno sredstvo koje prolazi i gdje skuter i bicikl nemaju šanse.